غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. آمين. يا اللهم өзің көрші, өзің білесің Аллахым. Улуq айлардың сұлтаны болған Рамазан айының алдында тұрабыз Аллахым. Аллахым, өзің айтқансың, Рамазанның айының 10 күнінде мен ошол инсандарымды өзіңнің рахматым алам деп. Аллахым, ошол 7 апрелде 87 бала өтіп кеткен бір туғандарыбыздың рухына, жана ошондой эле үмүт инибиздин рухуна, жана Аксыда атылган инелерибиздин рухуна, жана Ош когалаңында каза болгон инелерибиздин рухуна ушул Куранды баштадык Аллахым. Аллах, биздин ойлорубузду, тилектерибизди баарын көрүп турасың Аллахым. Ошол инелерибиздин баарына Куран катын түшүп, ошол Рамазан айында дуа кылып отурабыз өзүңө. Раббана атина фид дуnya хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан-нар. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الله أكبر. آمين آمين.